glava bude na istoj visini, tijelo na istoj, a noge se prilagođavaju. Uglavnom tako hodaju manje savršeni humanoidni roboti. Da je sve na istoj visini, a dužina noge se usput prilagođava, a pri tome noga je relativno lagana, znači na mali mobilitet. To hoda dvonožno, slično tim robotima kao smo ispričali. Ptice, ako ste primetili. Znači, oni su dosta nestabilni, pa brzo bacaju noge, a noge su tajne. Znači, oni ovdje imaju velike mišiće, a dole ovako nešto, hode brzo, čak toliko brzo, ali isprekidano, da to smeta glavi. Onda zato glavu gura naprijed nazad, samo ne jedno da brzo sve baci. Nije slučaj. Pričamo, ne držim se ovog plana. Koje su potencijalne primjene? Vojska, medicina, kućne. Sad kažem da se vratim na to zašto uopšte noge, humanoidno. Pa ako robot treba, na primjer, baš za kućne i takve primjene, da radi u onoj okolini gdje inače čovjek, pa ima i stepeništa i tako dalje. A tamo ne uspjeva se točkovi. Tako da je neophodno imati humanoidnog robota. Osim toga, to nam je to što Borovac vjerojatno pričao, ranije je razvoj humanoidne robotike bio opravdan čime? Da se napravi egzoskelet ili pomoć invalidima, znači ljudima koji su ili mišići ili kosti oštećeni, pa da im bude to pomoć, ili vojnicima da 150 kg nose na leđima, a on je običan vojnik. To je bilo ono 70. godina motivacija da se ide u taj u suštini skup, ali izazovan razvoj humanoidnih robota. A šta je sada opravdanje? Pa da će biti sve više stvari koje treba obsluživati, a nema dovoljno u vidiku radne snage koji će to raditi, pa bi to radili roboti. Tu razmišljam o ovoj varijanti gdje ima puno para, gdje su zgrade stambene obično na jedan sprat, znači dva nivoa. Tamo živi stari ljudi, omladina napustila kuću, treba neko da obslužuje stare, pa tamo da se penje na sprat i tako dalje. Ako robot može, ako robot još ima i mimiku i sve to drugo, onda oni koji sami žive u toj kući imaju s kim da pričaju, da im liči da je to ipak neko društvo. Tragično zvuči, priznajem i uvijek ističem u takvim nekim predavanjima, ali to sad ulaže neke pare između osnovskog razvoja tih robota. Sad za opasni teški posao i slično, to je sad veliko pitanje koliko tu može da bude humanoidni robot i tako dalje, da idemo dalje. To su sad taj neki tipičan šta su kritični delovi? Glava, lice, to je važna mimika, treba jako puno stepeni slobode, znači puno nekih aktuatora, da to može i da se smeši, da bude loše volje i tako dalje, a to je ta komunikacija sa ljudima koja zna da bude važna. Samo telo robota, to je relativno mali problem, tamo treba da je smešten glavni pogoni, najbolje je bilo da su pogoni kao mišići, da se sastoji od puno sitnih, da kažemo, aktuatorčića. Sad, možda će i toga biti karta. Za sad je to ipak veoma često da su motori tu negde, da preko sajli, uslovno rečeno, pobuđuju globove. Osim toga, tamo treba da bude smešten i energetski gas. Sad to znači da će i sam centar mase biti relativno visoko, što je ili dobro ili nije. Tako da vredi i to razmotriti, samo nećemo imati vremena sve to da razmatramo. Poseban problem je manipulatorski deo ruka, koji jeste deo sama, to je manipulator kad robot nešto radi, ako je to ne stoji, a kad se kreće, onda to olakšava stabilizaciju kretanja. Znači ne mora ovako, prvi roboti su ovako išli, bacali glavu levo, desno, glava bila samo jedna masa, da kažem, bez pameti.
onda prebacuje težište sa lijeve na desnu nogu. Sad kad ruka u tome učestvuje, onda je to dodatna uloga ruke, osim što je manipulator, a manipulator u tom smislu što posebno ima skreće pažnju na šaku, koja je veoma suptilan deo robota, i također treba da je snabdeven tim nekim senzorima sile, i time se mi bavimo u okviru saradnje sa profesorom Borovcem. A kaže mi, znači, sa svojim asistentima sa katedre za elektroniku. Inače, jedna od prvih šaka u svijetu je napravljena na Mašinskom fakultetu saradnje sa Amerikancima. To je još u doba kada mi, mislim i da profesor Borovcu nisu bili na fakultetu, možda je on dano pokazivo taj neki film, a možda i šaku škušao. Ali bilo je gadno teško. To je bilo sa motivacijom da to bude suroga šake onima koji su nažalost ostali bez šake, ali je previše teško da na tom nivou tehnologije se to nije moglo napraviti dovoljno lagano. To je bilo negde pretpostavljeno krajem 70-ih godina. I za kraj sam ostavio ono što u upotrebi robota je najmanje važno, ali da bi on lijepo hodao, to su noge. A kad nešto stoji pa treba nešto da radi, to sad nešto uhvati, hoće da padne naprijed. Znači, onda sad šta da radi? Pa ili se savija nazad, ili pruži jednu nogu ovako pa poveća ovaj oslonački deo u onoj ravni u koju deluje taj neki moment i tako dalje. Tako da veoma je važno sad taj skijaški start nije najvažniji za robot. Ali kad sad ubeđen sam da će robot znati skijati. Sad to su neki primjeri, gore su primjeri kovojagi humanoidnih robota, ali koji su točkaši, a dole su uglavnom ipak neki stariji, koji su već dvonožni, koji uglavnom svi hodaju onako kvazi statično. Ovaj boxer desno dole, taj ne mogu u stvari da shvatim se slike u koju varijantu. Ruka i šaka, razne varijante, neću se zadržavati na tome. To je sad, inače, ajde, ipak u vezi šake veliko je pitanje koliko stvarno treba imati prstiju. Mi to znamo da ljudi imaju 5, a u crtenim filmovima koliko imati. Uvek 4. To možda nije slučaj. Glava, ona je važna jer neke senzore može da locira u raznim smerovima bez velikog ulaganja energije. Znači okrenemo glavu, a pri tome idemo u ovom smeru, a ne okrećemo ovako kao što većina časnih recimo studentskih robota, koji ceo robot se okreće da nađe pred nama. A ako je robot humanoidni do tog nivoa da mora sarađivati sa ljudima koji nisu upućeni u tehniku, znači kojima je to društvo, jer tamo je mimika jako važna, izgled, tako da je to veoma važan problem kojim se mi za sad ne bavimo, ali sada ne kreće u stvari jedan projekat gdje pravimo robota koji će sarađivati u radu sa decom oštećenom u razvoju. Tamo će robot biti neophodan da ima i odgovarajući izgled i mimiku. Sad jedna stvar je da pokušamo da liči na čoveka ili da liči na igrača. Tu se još možda je bolje da liči na igračku, ili ako liči na čoveka, ali loše liči, onda možete izazove baš negativan efekt. To je projekat koji sad neće, naravno, profesor Borovac rukovoditi izračaj. Tako da ja tu pričam o robotici, zato što ovaj sajam nije sajam elektronika. Ja sa katedre za elektroniku, profesor Malbaša mi taj poslove držim predavanje, ali šta piše na sajmu, više mi se sviđa ova tema. Sad, to naši studenti, pretpostavljam da i šira
stvaraju po ideji profesora akademika Miomira Vukobratovića, on je akademik na 5 cesti u svijetu. A ta ideja je ta već spomenuta ZTMP, znači tačka nula momenta, koja teorija pomaže da se lako pišu jednačine, uslovno rečeno, za robota, a važi kad je stopalo po cijeloj površini na tlu. Sad ovo što ćemo mi dalje pričati, to je egzotično, jer to ovo teorija nije pokriva. Sad, to što ću dalje pričati, to je delimično ideje, a nešto malo eksperimenta što smo mi u tom pravcu radili na katedri. A kada to pomoći. Ovdje samo da vidimo razvoj Honda robota, na primjer, kako je to išlo tamo negdje od 80. godina pa do danas, ovaj posljednji mali Asimov koji je najbolji. Stari roboti, uglavnom to se na ovoj slici ne vidi, preko debelog kabla energetskoga i upravlja što su bili vezani svojom okolinom, a ovaj Asimov je kao tako i pogon i izvor energije. U pomoći. Nagnem se naprijed i stojim. Kako da krenem naprijed? Umjesto da se savijam dodatno, šta mogu drugo učiniti? Da podignem prste. Podignem prste, a pri tome sam namjestio da mi je projekcija sile nešto pri vrha prste. Podignem prste, padne izvan osnovačkog dela koji je zadnji del stopala, znači izvan prste. I odjednom se pojavi relativno veliki krak sile i oko toga krenem da se rušim i taj početni moment, znači sad ne raste od nule, nego naglo skoči na jednu vrednost pa od one ide dalje. Time dobijem na brzini stava. Šta drugo mogu? Koji bi bio drugi neki algoritam kretanja? Zakon o održanju energije važi. To nadam se da nam je svima jasno. Šta mogu drugo da uradim ako sam dovoljno jak i ne bojim se da ću, da kažemo, zeznuti Ahilovu petu i slično. Šta drugo mogu da uradim? Mogu da uradim da skočni zglob aktiviram tako da cijelo stopalo nagodim, da ostanem na petu. I sad da stoji vertikalno, projekcija centra mase je negdje ispred, ili da kažemo na sredini stopala, a ja podignem stopalo da mi peta bude dole, odjednom dobijem ovoliki krak sile ili zavisi od cipele, odgovarajući krak sile i počnem da se rušim. Zašto kažem da je to sirovi način? Zato što uložim impuls, ono brzo podizam. Jer ako ja to sporo radim, onda uči na sve. Tako da odnacim se gore i počnem da rušim. Sad naravno stvarnost, ovo su dve krajnosti kako čovjek ili robot može da krene. Ovo traži veoma snažan aktuator. Tu bi u stvari možda moglo neki taj princip što uvek vama punim glavu, da pošto imam vremena, ja znam da ću krenuti, da negde akumuliram neku energiju, pa to naglim oslobađanjem, na primjer, preko neke opruge da uradim, a ne da to radi motor u skočnom bloku. Sad da se krenuo snažim s ovim nekako.